Okay, now look at the alphabets. Like we know, we have 36 letters. Then we are going to read now. This one is A. You read after me. A. B. B. Ch. J. D. D. E. E. F. B. G. G. B. B. We. B. B. We. We. Yes. R. G. Gui. Gui. He. He. E. 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 G. G. K. K. B. E. E. B. 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 E. Hui. We. Le. Le. Me. Ne. 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 Nge. Ne. Mwe. Ne. Ni. Ni. O. 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 P. P. Re. Re. Si. C. Shi. G. Ti. E. Ti. T. U. U. O. O. V. V. We. We. Ye. Ye. Z. Z. Can you read? Let me point while you read. Okay. Okay. A. B. J. D. E. V. G. We. Ge. Re. E. Re as in ranye. Re. We. Oh yeah. We. E. He as you pronounce he. 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 E. 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 J. J. K. Qui. Qui. Eh? Qui. Qui. Le. M. Me. Me. N. Ne. Ni. Nge. Ne. Nue. 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 Ni. O.
O. This one is O. This one is O. So here. O. No, the letter O. 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 P. Re. Si. Ke. She. She. T. U. 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 O. Oh, okay. O. O. As in, say ototo. Otutu. Yes, or I say O. O. V. Oi. Ye. Si. Now, one more time. A. B. Q. D. E. This one is E. 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 P. Okay, this one. P. G. Que. Que. Ye. Re. Can you please repeat that? Re. Repeat this. Re. Oi. Que. E. Pronounce he. He. Hmm? He. Yes, he. He. Pronounce this like this, as you pronounce this one. Yeah. E. Yeah. Yeah. E. J. K. Que. P. 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 Que. Le. M. Me. Me. Ne. Ne. Ni. Ne. Ni. 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 O. O. P. Re. D. C. C. She. T. U. No. E. U. Pronounce U. this. Foot. Yes, that is. Or O. you pronounce this one. O. Mm-hmm. U. O. O, like you say, ototo. O. O. V. Oi. Ye. Z.
Z. That's good. Yes.